obia emfa ho ne kura wotimu anasemansia wo manasemantam wo be hwe ho no timi hu se ani biefu bi eben wo baabi anase wo enyanka fie eben wo baabia wo no eno eho amane ne se dipa be kire wo do na yaboa safo no ena mambelimba Sylvia ede adese ato Ghana fo nyinanim se ye masa odo na mfie bi atwam na enipa wode ma ne yonko no entina na ani biefo na ebembe mo ne nkwadan so wo nyanka fie no mo ma mo na nyentiente wo mo nche mo nsa wo na munye wo madoye Supervisor Ghana Mambelimba Sylvia eni efre Ghana fo nyina se wono mo hwa na omanfo wono mo eni bi wo mpotemu ahoto wo mo wono mo akwani se nyina so netitiru ene mo friend ni wono mo ewo orphanage home ahodo wa wonim se wonsamu edu ana wonsamu ye kakra dia to me mbeka ne se eye good se wo boa de oni bi because enye obi pena oye ohia eye bibi ntra ebi akra ansa na ohia ne tu no nanka enye bibia nanka onye ohia nde sei nti obi wo ho a oye ohia nde frise ebia owo nti ana bibi na atu de odi ne ba wi asenti na oye ohia nti ada se malamfo asore ne any other association ne organizations a ewo Ghana nanka besre pa se wo any association bia na any organization na eye kama mono achona kamu betimi a momboa yankafo ewo Ghana nyina na social worker wo caring home village Frimpon Abigail Frima enso enkasemu wode de siwesi yeto mangana for enim Auntie Sylvia with your many organize in the fair ekase nyamenhwa members ni nyina nyamenhwa ye orphanage aye wo dwaso ekwemu ho ofiri akoya before you get to dwaso no eho na ye wo ye hwe emofra enkola nketwa nti we dey adiserde na dey to Ghana fo nyinanim se aya na ma bekoye mo akakra ye dan ya yesi ya peja kakra aka de aka enkola ni biba ye ni space